Prije nego što se bilo šta drugo kaže, važno je napomenuti da nam je drago što još uvijek kod većeg dijela naroda postoji svijest, što se uviđa da imamo probleme. To je naravno pokazatelj da je naš identitet još uvijek snažan, pa jasno možemo da vidimo odstupanja u koje smo upali. Mi Srbi smo blagosloven narod, narod koji ima svoju briljantnu istoriju, velike umove i duhovnike. Kroz vekove smo opstajali, prolazili kroz razne okupacije i iz njih izlazili jači. Međutim, u posljednjih 100, a pogotovo u posljednjih 20 godina, kada je srpsko društvo, po znacima navoda, demokratizovano, počeli smo naglo da se menjamo. Vrlo je važno za nastavak priče da shvatimo kako i zašto smo krenuli da propadamo. Kao što rak ne napada odmah ceo organizam, nego ćeliju po ćeliju, tako je i naša pošast prvo napala pojedince i porodice. Drugog svjetskog rata Allen Dulles objavljuje američki strateški program za terorističko uništenje Rusije. U međuvremenu je programom obuhvaćeno mnogo više nacija, posebno pravoslavnih, slovenskih. Prvo, za zaglupljivanje i otupljivanje ljudi uložiti sve, i zlato i svu moć. U ljudski mozak i svest posijati haos i tako ih prikloniti lažnim vrednostima. Kako? Naći svoje istomišljenike, saveznike u Rusiji i drugim zemljama. Drugo, posljedice. Tragedija nepokornog naroda je neizbežna zbog gubitka samosvesti. Literatura, pozorišta, bioskopi, svi će veličati najniža ljudska osjećanja. Treće, podržavati i veličati umetnike pod znakom navoda, koji će nametati i produbljivati u svesti ljudi kult nasilja, sadizma, laži, izdajstva, seksa, svega neprirodnog. Četvrto, neprimetno, ali stalno ismevati časnost i poredak, predstavljajući ih tako arhaični. Peto, sve ljudske poroke, laž, prevaru, pijanstvo, narkomaniju, izdajstvo, vešto i neprimetno nametati. Šesto, samo će poneko uviđati šta se događa, ali takve valja dovesti u nepovoljan položaj, odnosno u predmet za ismevanje. Tako će se stvarati pokoljenja, posljednje, da završim, ljude pridobijati još u mladosti. Zato glavnu pažnju usmeriti na omladinu, izopačavati je, kvariti, učiti razvratu, od mladih napraviti cinike i prostake. Sigurno su neki od vas čuli za plan Allena Dullesa, bivšeg agenta CIA, koji je jasno izneo stvari koje nam se upravo danas događaju. Kroz medije, muziku, filmove i ostale sfere nam menjaju sistem vrednosti. Onda, kako bi nas zadržali u tom blatu, govore da nam je neko drugi kriv. Upravo iz razloga da ne bi gledali u sebe i svoje loše navike. Pošto živimo u demokratskom obliku državnog uređenja, svako ima pravo da pokaže svoje nezadovoljstvo i to je potpuno u redu. Međutim, ukoliko želimo da promenimo neke veće stvari, neophodna je promjena na ličnom planu svakog pojedinca. Mnoge stvari su međusobno povezane. Po Ustavu Republike Srbije šund je zakonom zabranjen. Međutim, mi smo imali taj isti šund godinama na televiziji. REM, odnosno regulator za elektronske medije, bi to naravno trebalo da sankcioniše. A ako uzmemo u obzir da je taj šund jedan od najgledanijih programa na televiziji i na internetu, a ako uzmemo također kao pretpostavku da ga prate i ljudi iz REM-a, a da vlasnik tog programa ima ogroman profit, onda nažalost slovo zakona ne znači ništa. Ono što je trebalo da kaže ovaj primjer jeste to da većina diktira kakav će sistem moralni i zakonski da se poštuje, da većina ne prati određene programe, da većina nije podmitljeva, zakon bi imao svoj značaj. Jasno nam je, nadam se svima, da su najgledaniji reality programi muzika, filmovi, informativni mediji, upravo oni najdestruktivniji.
Naš narod je u velikoj meri moralno i kulturno zaostao u odnosu na naše pretke. Rađaju nam se generacije nezainteresovanih ljudi za bilo šta u životu. Na najvećem udaru su upravo oni najmlađi, jer briga roditelja često izostaje i to najčešće iz sebičnih razloga. I ovi posljednji krvavi događaji su samo posljedica toga u šta se pretvaramo. Postajemo sebična bića koje gaze po apsolutno svemu i svakome. Uzori su nam najgori, a ismevamo najbolje. Da li zaista mislite da bilo kakve revolucije, promjene vlasti, protesti mogu ove stvari da promene? Naš stav je da ne mogu nikako. Prava promjena koja može da nam svima zaista donese boljitak jeste ona na ličnom planu, a to je da budemo bolji ljudi, da ne budemo sebični, da pomažemo kada možemo, da se edukujemo i obrazujemo, da čuvamo svoje vrednosti i da njima učimo našu decu, da na kraju imamo i vere, jer je to glavni pokretač. Zbog toga mi je žao gomile ljudi koje su izašle na ulice, dozvolivši da ih predvode najgori, kojima je lični interes ispred svih, koji koristeći taj opravdano nezadovoljni narod, žele samo da zamene mesta sa onima koje napadaju. Ne, nisam ja nikakav režimski ljubitelj. Žao mi je naroda koji je dopustio sebi da bude kupljen i ucenjen, da bude dovlačen u Beograd kako bi se radilo isto, a to je zloupotreba bez konačnog rješenja. A konačno rješenje pitanja kako do promjene leži u svakome od nas. To rješenje svi možemo da ako treba i sutra iznesemo, a ono glasi: menjajmo sebe. Za kraj želimo da pružimo podršku srpskom narodu sa Kosova i Metohije, za koje nažalost ovih dana nema mesta. Njihov glas mora da se čuje. Mi pričamo da želimo promjenu. Mi želimo da promenimo nešto u životu svom. Ali mi želimo da to neko drugi promeni za nas. Mi želimo da se mi ne promenimo, nego da se okolnosti oko nas promene. A tako se nikada nećemo promeniti i tako u Srbiji nikada neće biti bolje.